Gavuma birukora okujaguza amazarwa ga Mama Teresa Dr. Michel Corona ajang naija kukolekora by'embabazi obwe arikuhigwa Mama Teresa nkuko yaheriza abantu barikwingana Enkumi Itaano ebyokurya omuri Katanga omuri Kampala. Naija kubaho orusiisira rw'ebyamagara rushagirwe Uganda Cancer Institute nk'omuringo gumwe ogw'okuheereza obuheereza obw'okureebeka ngu bakyebera abantu endwara ezitarikuturirana na munonga ekookoro. Kakati mu kujjukira birthday ya Mother Teresa singa abadde mulamu asazeewo okulaba nga akola ebikolwa ebyokusaasira nga Mother Teresa bye yakola, nga asazeewo agenda kuliisa abantu, yaguze ente, piraawo, abantu abo tugenda kulya nabo abawera 50,000 mu kitundu ekya omugoteko gwa Katanga mu kibuga Kampala. Era mu mbeera eyo agasseeko n'obujjanjabi. N'owabantu barikushaba abantu biine kuraguruza endwara ezi obwe barikutunga obujanjabi okuruga omu bakugu. Tiburi omwe ngu naija kukizibwa eshaara yonka nikyo barigireyo okutebeekanisa orusiisira rw'ebyamagara oru. Buli lukuŋŋaana lwe tukola ate kubeerako ne medical camp. Kitegeeza nti akkiriza oba tuli mu kuyigiriza ekkanisa nti ekkanisa wadde nga tusaba abantu basaba ne bawona naye abantu bonna tebawonera mu kusaba. Abantu tebenkana ate era abantu tebenkanya kukkiriza. N'abaweereza tebenkanya kukkiriza ne be baweerezaamu tebenkanya kukkiriza. So byonna tubikola. Ogu yashayembezi ba gavumenti na munonga abo abatarikusya buheereza omu bantu okuhindura aha mikorere yaabo. Uganda eri mu kaseera kazibu ng'abantu banyigirizibwa abamu batulugunyizibwa n'abalala nga bali mu makomera. Naye twagala kuwaayo okuyimirira kwaffe nga abakulembeze b'enzikiriza nti ekyo tukivumirira era tugamba nti bekikwatako bonna beddemu, kubanga lino eggwanga nga moto yaffe bweri eya Uganda egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Ogu yashayembezi b'amadiini okubuulira enjiri kandi bakakoragana naabo abari omu bwebembezi abokuba Ruhanga niwakutora n'abebembezi kandi akabebembera omu kukora encwamu eshikire. We are advising them not only to preach the gospel but also to preach the gospel in associating with those in powers. If we don't go close to those in powers, we will not be able to let them know the right thing to do, because God has given us the right wisdom, the right knowledge, the right counsel to give to our leaders. Bapasita abarikubuulira enjiri etashikire ngu abantu bataze omu irwariro barikugira ngu Ruhanga niwakukiza wenka n'enjiri etashikire aha kugira ngu Ruhanga niwe yahiire abashaho obwengye okuragurira abantu kandi bakabahwera. Gashakwa Ivan Nyesiga.